حاضرین گرامی، семинар машвороти имрӯза дар давраи ба анҷом расидани мавсими кишту кори баҳорӣ, ҷамъоварии маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ ва омодагӣ ба гузаронидани кишти такрорӣ баргузор мегардад. вазъият ва шароити замони муосир аз мо талаб мекунад ки биш аз ҳар вақти дигар заҳмат кашем ва истифодаи самараноки тамоми имконияту ихтиёрҳои мавҷудаи кишварро таъмин намоем. дар робита ба ин мо тасмим гирифтем ки имрӯз вазъи воқеии соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла саноату кишоварзӣ ва дигар бахшҳои иқтисоди миллиро мавриди таҳлил қарор дода масъалаҳои марбут ба таъмини фаъолияти мунтазами онҳо, боло бурдани самаранокии истеҳсолот, баланд бардоштани сатҳи маданияти истифодаи замину об, инчунин вазъи корҳои созандагии ободонии кишварро баррасӣ ва чораҷӯӣ намоед. дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ суръати рушди иқтисоди миллӣ 8.2% афзоиш ёфта, сатҳи таворрум 1.8%-ро ташкил дод. ин албатта нишондиҳандаи хуб аст. дар ин давра нақшаи қисми даромади бюҷети давлатӣ 110.6% иҷро гардида, маблағдории соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар таъмин карда шуд. вале нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо дар 5 шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла Сангвор, Ливаканд, Ёвон, Панҷакент ва Ишкошим иҷро нагардидааст. аз ин ҳисоб ба бюҷети давлат беш аз 90 миллион сомонӣ ворид нашудааст ки нигаронкунанда мебошад. бинобар ин баробарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорати молия ва кумитаи андоз супориш дода мешавад ки ҷиҳати саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо, дарёфти манбаъҳои иловагии даромади бюҷети давлатӣ ва таъмин намудани самаранокии хароҷоти захираҳои молиявӣ тадбирҳои мушаххас андешта. таи моҳҳои январ апрели соли 2025 ба иқтисодиёти кишвар 15.4 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 49% зиёд мебошад. бо вуҷуди ин ҳиссаи сармояи мустақими хориҷӣ дар ҳаҷми умумии сармояи хориҷӣ чандон назаррас набуда ҳамагӣ 812 миллион сомонӣ ё ки 5.5%-ро ташкил додааст. ҷалби сармояи хориҷӣ дар ин давра дар вилояти Хатлон ҳамагӣ ба 27 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 63% коҳиш ёфтааст ва сармояи мустақими хориҷӣ дар вилоят умуман ба қайд гирифта нашудааст. чунин ҳолат дар дигар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар низ мушоҳида мегардад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ роҳбарияти вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла вилояти Хатлон ва вазорату идораҳои марбутаро зарур аст ки фаъолияти худро ҷиҳати ҷалби сармояи мустақим барои татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, аз ҷумла саноатикунонӣ бо суръат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ куллан вусъат бахшад.
аз ҷониби ташкилотҳои қарзии кишвар ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ дар моҳҳои январ апрели соли ҷорӣ 9,1 миллиард сомонӣ пешниҳод шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37% зиёд мебошад. вале ҳаҷми он барои рушди бемайлони соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳоло ҳам нокифоя мебошад. дар ин давра аз ҳаҷми умумии қарзи додашуда ҳамагӣ 14% ба соҳаи кишоварзӣ ва 11% бар соҳаи саноат рост меояд ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда кофӣ нест. ҳамзамон бо ин 49% қарзи додашуда дар кишвар ба истеъмолот рост меояд ки ин низ бо ҳадафҳои пешбинӣ гардида мутобиқат надорад. бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзиро зарур аст ки барои таъмин намудани дастрасии соҳибкорони хурдумиёна ба қарзҳои имтиёзнок ва дарозмуддат махсусан дар соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ чораҳои амалӣ андешанд. ман қарз додан, қарз гирифтан ҳолнокии иқтисодии мардуми яке роҳҳои василаҳои фаъолгардонидани аҳолии мамлакат ба иқтисодиёт аст, ба тиҷорат аст, яъне ҷойи кор даромад мегирад, зиндагишон аст. ва ҳиссаҷудокунӣ кушодани филиалҳои бонкҳои саҳомӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти Кӯҳистон бениҳоят муҳим аст. албатта назорат кардан дар кор баъзан шаҳру ноҳияҳода 1 миллион 2 миллион сомонӣ ҳатто аз инам камтар аст. раиси бонки миллӣ, мушовири президент, муовини аввалин сарвазири мамлакат таҳлил кунед ҳар як шаҳру ноҳия чӣ қадар қарз дар ҳар як моҳ ба мардум дода шудааст. масалан қарзҳои хурд. касе ба занбури асалпарварӣ машғул аст, як касе дигар ба ҳунарҳои мардумӣ, ё ки касе ба корҳои дузандагӣ ришта мехарад, ранг мехарад, 1000, 2000, 3000, 5000 сомон мегирад. гардишаш барқароркунӣ 100% аст. оное ки қарзҳои хурд ҷудо мекунем. ин аз як лиҳози дигар дастгирӣ ба оилаҳои камбизоати ҷомеа мебошад. аз якчанд майдонҳои заминҳои кишти ғалазорҳо, кишти сабзавоти барвақтӣ бохо онҷо ки пухта расидааст ва пурсон шудам чӣ гуна мардумро бо кор ҷалб мекунанд. албатта бале 1 килограмм гелос ҷамъоварӣ мекунад 2 сомон, 60-70 нафар оное ки хонашин ҳастанд. ман пурсон шудам чанд кило ҷамъ мекунанд дар як рӯз то 100 кило. 100 кило 200 сомон. агар 10-20 рӯз ҷамъоварӣ кунад барои як оила даромади хуб мешавад. худи истеҳсолотчиҳоро ҳавасманд карданамон дар кор. кӯшиш накунед ки аз истеҳсолотчӣ сарфа кунед. не, баръакс. қобили зикр аст ки барои вусъат бахшидани раванди рушди устувори соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар паёми роҳбари давлат солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуданд. дар робита ба ин истифодаи технологияҳои рақамӣ ва гузариш ба низоми пурраи пардохтҳои ғайринақдӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва соҳаҳои мухталиф талаби қатъии замони муосир буда, дар ин самт бояд тадбирҳои таъхирнопазир андешида шаванд. ин як роҳе ки мо коррупсияро аз байн мебарем. ҳозирини гиромӣ, дар моҳҳои январ апрели соли 2025 дар кишвар дар ҳаҷми 18,9 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 25,2% зиёд мебошад. аммо афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ асосан аз ҳисоби 1,9 баробар рушд кардани саноати истихроҷ таъмин гардида суръати рушди саноати коркард
ҳамагӣ 3.5%-ро ташкил додааст. ба рушди соҳаи саноати коркар коҳишёбӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти насоҷӣ таъсири манфӣ расонидааст. кам гардидани истеҳсоли нахи пахта 12,8 тонна ва газорҳои пахтагин 1,3 миллион метри мураббаъ омили асосии коҳишёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти насоҷӣ мебошад. бинобар ин ҳукумати мамлакат аз ҷумла вазорати саноат ва технологияҳои нав, вазорату идораҳои марбута, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо васиятдор карда мешаванд, ки ҷиҳати ташкили маҷмӯаҳои насоҷӣ дар кишвар ва бо ин роҳ афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ва арзиши баланди иловашуда ва содироти он тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. дар моҳҳои январ апрели соли ҷорӣ дар кишвар 121 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шудааст. аммо дар вилояти Қатлон шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Норак, Носири Хусрав, Шамсуддини Шоҳин, Дӯстӣ, Пархор, Панҷ, Ҷайҳун, Ҷалолиддини Балхӣ ва дар вилояти Суд дар шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Кӯҳистони Мадшоҳ ва Истиқлол ягон корхона ё коргоҳи нав таъсис дода нашудааст, ки ин беамалии масъулини соҳаро нишон медиҳад. ҳама аз роҳбар вобастагӣ дорад. яъне маълум мешавад, ки роҳбарони ин шаҳру ноҳияҳо қобилияти ташкилотчигӣ надоранд. инчунин дар ин давра дар кишвар 159 корхона аз ҳолати истеҳсолӣ бозмондааст. дар давраи зикршуда дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишвар либоси мактабӣ умуман истеҳсол нагардидааст, ки хеле нигаронкунанда мебошад. чӣ намерасад он? чӣ баҳо намекунед? материал мана намекоҳед он дар ноҳияи Дангара ин ҳама пахтаи худи тоҷикӣ 500 нафар кор мекунад, то либосҳои тайёр содирот карда истодааст. барои чӣ хоҳиш надорем? барои чӣ завқ надорем? намефаҳмам. ҳамаши аз берун меояд. камбудиҳои зикршуда сабаби саривақт ва сифатнок иҷро нашудани барномаҳои рушди соҳаи саноат бахусус дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар гардида истодаанд. зарур аст, ки камбудиҳои ҷойдоштаи соҳа бартараф ва масъалаҳои ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав ва зиёд намудани суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бахусус дар соҳаҳои коркард саривақт ҳаллу фасл карда шаванд. бори дигар таъкид менамоям, ки имкониятҳои истифоданашуда дар самти рушди саноат дар минтақаҳои кишвар, махсусан саноати коркард дар вилояти Қатлон ниҳоят зиёданд ва ҷиҳати пурра истифода намудани онҳо ташаббускории роҳбарону масъулини вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои соҳавӣ, ҷалби сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ ва воридоти технологияҳои пешқадам зарур мебошад. вазорати саноат ва технологияҳои нав дар дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар иҷрои супоришҳои қаблан додашударо оид ба рушди соҳаҳои саноат, аз ҷумла коркарди пурраи захираҳои ашёи хоми ватанӣ, инчунин зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридот ҳатман таъмин намоянд. ман таҳлика омӯхтам, ҳозирам маблағҳо дигар чи ба соҳаи саноат ба соҳаи истеҳсолот бениҳоят кам. назорат кунед. ва ҳисоби бюҷет вай метиҳем танҳо барои рушди саноати истеҳсолӣ ва истеҳсолот, корхонаҳои истеҳсолӣ. ман якчанд сафарҳо доштам дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар ноҳияи Ванҷ, ноҳияи Дарвоз, умуман шаҳру ноҳияҳо, ҳатто ноҳияи Ишқошин, дурдастарин ноҳияҳо. дар он ҷо ҷои корӣ нест, корхонаи саноатӣ нест. якчанд маслиҳатҳо додам, аморо карданд. садҳо ҳазорҳо ҷои корӣ шудааст. мо шумо тута мехӯрем,
خوش نمیکنیم نایه من توت صادرات میکنن از آنجا میخرن در شهر خوجند صدها تانه آورده کارکرد و بستوبند میکنن خودشان یک دختری تاجیک در نایه روشام از خارج کار کرده درآمد گرفته آمده کارخانه کرده است در خود شهر خارو در نایه اشکارشی انقدر اپلیپی خرد جمع گواری کرده روغن کرده و بینیاد برای سلامتی انسان پایداش کلان جای کاری شده است از چیز طبیعی جمع آوری کرده کار کردن خورد 10-20 کس کار میکند یکی 10-20 سال صاحب نان از محصولات خودی طبیعی از یک آنجا نمیبرند از خارج نه اونقدر تکنولوژی قیمت است یا که دیگر میوه‌های بدخشان کارکرد کرده به خارجه از بدخشان صادرات کرده ایستادن از داخل کوههای سر به فلک در شما پوسیده خواب است میوه سبزوات من در نظر دارم زردالوی شهریتوز و قبادیان و دیگر جا اگر کارکرد کنیم باید 10 برابر درآمد بیشتر میگیرم جای کاری میشود ما خواهیم شدت مهاجرتی ملتی را پس کنیم با همین راه است چگونه غمخواری میکنیم در حق مردم ما شما را برای چی تعیین کردیم در این وظیفه رئیس شهر نایان کدامش نکرده است نمیتواند جا را خالی میکند عموما از سیستم خدمتی دولتی همزمان با این وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایان را ضرور است که جهت با جای کاری دائمی تامین نمودن اهالی کشور چاره‌های علاوه‌ای را راه اندازی نماید با مقصد نائل گردیدن به استقلال انرژتیکی در کشور از جانب دولت و حکومت چاره‌های نظررس عملی شده ایستادند در برابر این ضرور است که با مسئله صرفه‌جویی و استفاده ثمراناک نیروی برق اهمیت جدی داده شود زیرا تلفات نیروی برق خصوصا تلفات غیر تکنیکی و استفاده غیر قانونی آن هنوز زیاد است تلفات نیروی برق در سال 2024 و 4.5 میلیارد کیلووات ساعت یا 20% و در 3 ماهه یکم سال جاری با 1.3 میلیارد کیلووات ساعت یعنی که 20.5% برابر گردیده است که باعث نگرانی جدی می باشد حالا که برای اجرای تامین اهالی مملکت با قوه برق همگی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت لازم است یعنی همین قوه برق استحصال شده در وطن حاضر پوره برای مردم میرسد و زیادی میکند اگر حساب کتاب انیق برآمده شود زیاد بر زیاد است ما هر سال کوشش کرده ایستادیم که در کشور اقتدارهای نو و ایستاده سال گذشته 500 میگاوات ما قریب کرده بودیم ما با امید بودیم که ما سال نو میبریم لیکن در یک نایه جلال‌الدین بلخی برای دزدی جای اون نفرات دیگر جا است فقط دزدی همین برقی که در نایه جلال‌الدین بلخی شده است 3 نایه را در مدت 1 ماه پور با برق تامین میکند 1 نفر در سابق شوروی اینقدر دولتی که اینقدر شماره نیروهای برقی بنیاد کرده باشه غیر تاجسان نیست سنگتوده 1 سنگتوده 2 نیروهای برقی سربند پوره از نو کرده قریب 40 میلیون حاضر هم دوام دارد قیراقم نارک از نو بازسازی شده است 750 میلیون دلار 7.5 میلیارد قریب 8 میلیارد سوم مونده راغون بنیاد شده است 2 تا اگریگاتش به استفاده داده شده نمیرسه نیمی همین را نداشتیم مردم هم باید دانند سرفکار باید باشه که در فصل زمستان خودی ما فرزندان ما اذیت نکشند من مجبور شدم چون قانون را قبول کردم پیش از همه قانون را پروکورور جنرالی از کارمندان وزارت انرژتیک سر کرده برق تاجیک شرکت های تقسیمات و فروش برق تاجیک خودشان شناس کنید خودی آنها را چون که به کارمندان برق تاجیک به متخصص به منطقه یگان سیم یگان ترانسفورماتور در یگان کوچه
дар ягон хона пайваст намешавад. роҳи дигар нест. ҳар як сардори оиларо мехонед, қонуна имзоша мегиред, нусхаша мемонед, назорат бикунед. то 10 сол дар назди қонун ҷо мегирад. ва дигар чи? кадом корхонаи саноатӣ ки монеагӣ мекунад, гиред роҳбарша бурда назди қонунда ҷо мегирад. нархе ки имрӯз давлат барои мардум муайян кардааст, нархи истеъмоли қувваи барқ арзонтарин дар дунё аст. ин хел нарх нест. қарз гирифта нерӯгоҳ сохтаистем, ин маблаға чӣ хел бармегардонем? маблағе ки имрӯз ҷамъ мекунам, маоши худи кормандони соҳаи барқи тоҷик дар намерасад. талафоти нерӯи барқ дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бахусус дар шаҳру ноҳияҳои рӯдакӣ 69%, 70%. чӣ рафтааст ин барқ? куҷо? ҳисор 51, вахш 36, данғара 35, восе 34, абдураҳмони ҷомӣ ва аҳмадонӣ 33%, ховалин ва кушониён 32, шаҳринав 31, левакан 30, ваҳдат ва фархон 29%, ёвон ва муминобод 28%, истаравшан ва хӯросон 27%, панҷ ва файзобод 26%-ро ташкил додааст ки баландтарин дар кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин дам баландтар аст. дар шаҳру ноҳияҳои мазкур заминҳо тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешаванд. умуман ҳисоб кардем мо қариб 32-33 шаҳру ноҳияҳода мошинҳои обкашӣ яъне насосҳо кор мекунанд бо қувваи барқ. талафот дар ан ҳаминҷа зиёд аст. барои чӣ? ин на барои он ки насос кор мекунад бо барқ дар мавсим гармӣ шуд баъд кор мекунад. ҳама талафоти бадбахтӣ дар сари ан ҳамин насосҳо. аҳолӣ маблағам меспорад. ҳоло ҳам ки ғайринақдӣ нарафтем мо дар ин самт. пула ҷамъ мекунанд аз аҳолӣ. пул ки ҷамъ шуд, куҷо барад ин пула? давлатда спорад ё кисашда? пешас ҳама ғами кисаро мехӯрад. бо стансияҳои обкашӣ маслиҳат як мекунанд, 30-40-50 миллион киловатт соата мегиранд дар насосҳо мересад. ҳамин қапула мегиранд, иша дар кисаи худашон, ира менависанд талафоти нерӯи барқ аз аҳолӣ, талафоти техникӣ. ина ҳисобша ёфтанд дар кору ҳисоб. ҳамин 35 насосни стансия ҳаст, учётчикоро мемонем пешашра бигзор 2 нафар 70 нафар корманди милиса мешаванд мемонем. назорат кунанд ку чӣ кор мекунанд бо? ва дигар ҳарчи зудтар қатъ кардан дар кор. он дуздое ки хона ба хона мегарданд, пул ҷамъ мекунанд, ҳамаи ӯро ҷавоб додан дар кор. ғайри нақди банкҳода споранд. вақте ки нақд аз аҳолӣ ҷамъ мекунанд, ҳамаи роҳда мераванд. ҳадафи давлат ҳукумат ягон роҳбари давлат бадбахтии миллати худро намехоҳад. ман шахсан ин корро накардам. ман дар зарфи фаъолиятам зиёда аз 160 000-ро аз гуноҳ бахшидам, аз маҳбасҳо озод кардам. ин қонунро барои он қабул кардам ки тартибот шавад. мардум дар фасли зимистону сардии хунукӣ азият накашад. 80% аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад. 14 соат барқ намегирад. газ надорем. ақаллан бо барқ таъмин мекунем. инчунин ҷамъоварии маблағи истодаи нерӯи барқ 83.5%, аз ҷумла аз ҳисоби аҳолӣ 89.9% иҷро гардидааст ки қонеъкунанда нест. бо мақсади пешгирӣ кардани қонунвайронкуниҳо дар низоми энергетикии мамлакат, барои мондани назорати ҷиддии истодаи нерӯи барқ ва комилан аз байн бурдани талафоти ғайритехникии он, агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти мамлакат таъсис дода шуда, дар қонунгузории кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ мушаххас муқаррар карда шуд.
وابسته به این اگهی نظارتی دولتی انرژتیکی وزارت انرژتیک و ذخیره آب شرکت برق تاجیک شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق و دیگر شرکت‌های ساحه راهبران و مسئولان ولایت‌ها شهرنایه‌ها و واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل زیاد و فعالان جامعه ماهیت مقررات نوی قانونگذاری را وابسته به جوابگری جنایتی و استفاده غیرقانونی نیروی برق به هر یک عائله کشور به طور وسیع و مشخص فهماند. این وظیفه جانی پروکورورها، امنیت، کارهای داخلی، نمایندگان شرکت‌های برق تاجیک و دیگر راهبران شهرنایه‌ها. حالا 700,000 عائله را آگاه کرده آگاهنامه و لایحه قرار دادند. اینا 1,000,000 و قریب 800,000 عائله هست. اینا تا آخرش تا همه فصل تابستان به انجام رسانیم. خواهیم که در فصل تیرماه و زمستان مردم با برق تامین باشند. در برابر این فعالیت را جهت ثمرناک استفاده نمودن نیروی برق، صرفه آن و جمع‌آوری پوره مبلغ برق استفاده گردیده تقویت دهند. حاضرین محترم، سال جاری بحران‌های گلوبالی و منطقوی شدت گرفته تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تجارتی، کنده شدن زنجیرهای استحصال انتقال محصولات، به نهایت یراقناک شوی با شتاب رفته ایستاده است. به نهایت من قریب 10 سال پیش در یکی از برآمدها گفته بودم که از نو تقسیم کنی دنیا شروع گردیده است. یراقناک شوی با شتاب و جنگ سرد در اوج اعلا است و بالای این همه تغییریابی اقلیم، گرمشوی، خشکسالی، کمبارشی، دیده ایستادیم ما شما شاهدیم که دیروز در ناحیه دنگره قریب 41-42 درجه گرمی بود. از سال گذشته در همین دوره 23-25 تا 27. بحث و نزاع‌ها وابسته به جاری نمودن بارش‌های گمرکی بین دولت‌ها، بالاروی نرخ مال و محصولات در بازارهای جهانی، بخصوص نرخ محصولات نیاز اول، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم ادامه می‌یابد. طبق ارزیابی کارشناسان سال 2025 در دنیا سال گرمترین در تاریخ مشاهده‌ها پیشگویی شده است. نمی‌یاد گرمترین. یعنی تاکیدهای من بر آن است که اکنون در بسیار منطقه‌های جنوب جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها سر شدند، در دیگر جا در وی آمادگی است. آنها را مردم ما داند با اسرافکاری زیاده‌روی راه ندهند. این موقعی که یگان بدبختی کلانده آمده نرسیم. این فهمانیدن مردم از جانب شما زیاده‌روی نکنند، اسرافکاری در راه ندهند، ذخیره مواد زساله غذایی داشته باشند، فکر فرزندان، فکر اهل خاندانشان نکنند. یگان انسان را برای معرکه بزرگ کردگیش عنوان قهرمان ندادند. برعکس اینا شما فهماندنتان دکار در یک جایی کمیته زنها، کمیته جوانها اساساً زیاده روی را در بسیار محلا کی میکند؟ با بانوها میکند. چون این عامل‌ها باعث مشکل شدن تأمینات اهالی جهان با آذوقه‌واری گردیده ایستاده‌اند. روندهای مذکور با کشور ما نیز بی تأثیر نیستند و ما باید برای پیشگیری کردن عاقبت‌های منفی آنها همه‌طرفه آماده باشیم. نترسیده، نه هراسیده، امکانیت هست، آب داریم، زمین داریم. کیش کرده 2، 3، 4 حاصل گرفتن ممکن. ما دیدیم در یک قطعه زمین علاقه کشت دویم برآمده است. کشت دویم پیازی تیرماهی کشت شده، سبزی دست برآمده است.
ما باید برای حفظ امنیت آزخواری در کشور تمامی تدبیرهای ضروری را اندیشیده جهت کم کردن وابستگی بازار استعماری از مال و محصولات وارداتی از همه امکانات و ذخیره‌های موجوده پرره و ثمرانات استفاده نماییم. در این جهت ساختار و مقامات دخلدار، صاحبکاران و راهبران خواجگی‌های دهقانی و کل شهروندان مملکت وظیفه دارند که استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه آب و زمین، خصوصا زمین‌های نزد اولگی و پرزیدنتی وسیع و حتما برای ماندن کشتی تکراری را تأمین نمایند. اینچنین ساختار و مقامات مربوطه را ضرور است که دایر به جاری نمودن تکنولوژی‌های کم مصرف آبیاری، حفظ زراعت‌ها از کسری و حشرات ضرررسان، رشد ساحه تخمی پروری، حل مسائل اکولوژی و پیشبرد تحقیقات علمی در این سمت و تدبیرهای مشخص اندیش. بار دیگر تاکید می‌نمایم که تنها با سعی و تلاش هر یک ساکن مملکت و در نوبت اول راهبران و کارمندان ساحه کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی و استفاده ثمرناک و عاقلانه ذخیره‌های خودی ما می‌توانیم با یکی از هدف‌های استراتژی ملی یعنی حفظ امنیت آزخواری، دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم کشور نائل گردیم. برای تأمین نمودن فراوانی بازار استعمالی داخلی با محصولات نیاز اول، تشکیل کردن ذخیره‌های کافی آن از جمله در هر یک عائله، راه ندادن به اسرافکاری و خراجات بزیاد و رعایت حتمی قاعده‌های صرفه سرشته‌کاری، هر یک راهبر، شخص مسئول و هر یک شهروند باید مناسبت جدی و مسئولیت بلند ظاهر نمایند. در این روند به تشکیل فعالیت منتظمی همه ساحه‌های اقتصاد ملی با مرام ادامه دادن نقشه‌های سازندگی و بنیادکاری، تأسیس جایهای نوی کاری، جلب هرچه بیشتری سرمایه وطنی و خارجی، استفاده ثمرناک منبع‌های موجوده، دریافت سرچشمه‌های علاوگی رشد و دیگر تدبیرها باید اعتبار اولین درجه و دائمی داده شود. در زمان صاحب سپاری با دستگیری حکومت مملکت در ساحه کشاورزی 23 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی مبلغ 5.8 میلیارد سومانی تطبیق شده است. حالا باز 8 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ 3.9 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. همزمان با این برای رشد بخش‌های مختلف ساحه کشاورزی 8 برنامه دولتی قبول و مورد عمل قرار دارد که تطبیق سریع آنها یکی از وظیفه‌های اولین درجه مسئولین ساحه میباشد. در 4 ماه اول سال 2025 در کشور با مبلغ 6 میلیارد و 94 میلیون سومانی محصولات کشاورزی استحصال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 7.7% زیاد میباشد. ولی نشان دهنده مذکور با در نظر داشت هدف‌های گذاشته شده استراتژی و امکانات‌های کشور هنوز کافی نیست. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که با وجود تأمین گردیدن رشد ساحه نه همه شهرنایه‌ها امکانات‌های موجوده را ثمرناک استفاده کردند که این باعث کاهش یابی استحصال بعضی نمودهای محصولات کشاورزی گردیده است. از جمله استحصال گوشت و تخم پرنده در یک قطار شهرنایه‌های کشور کاهش یافته است. در 4 ماه اول سال جاری استحصال گوشت پرنده در ولایت ختلان 7%، از جمله در شهر نایه‌های یاوان 61، کلاه 58، ناصر خسرو 54، واسع 47، عبدالرحمن جامی 15، مومن آباد و کشانیان 11% کاهش یافتند. در ولایت سوخت استحصال گوشت پرنده در شهر نایه‌های دیوار 65%، عینی 44، خوجند 39، کانی بادام 30،
Зафарабод 10, Истаравшан 6 ва Гулистон 2 фоиз, инчунин дар шаҳри ноҳияҳои ҳисор 46 фоиз, Файзобод 14 ва Ваҳдат 8 фоиз кам гардидааст. Инчунин истеҳсоли тухм дар вилояти Қатлон 3 фоиз, аз ҷумла дар шаҳри ноҳияҳои Фарқор 47 фоиз, Кӯлоб 22, Ёвон 7 ва Ливакан 4 фоиз кам шудааст. дар вилояти Суғд истеҳсоли тухм дар шаҳри ноҳияҳои Кӯҳистони Мазчод 80 фоиз, Айнӣ 77, Конибодон 58, Бӯстон 41, Мазчоб 27, Панҷакин 24, Зафаробод ва Шаҳристон 8 фоизӣ ва Дивашти 6 фоиз, инчунин дар шаҳри Турсунзода 70 ва ноҳияи Рӯдакӣ 18 фоиз кам гардидааст. соҳибкорҳо хати дар якҷоягӣ кор кардан дар кор ки тарзи истеҳсол пайҳам бошад ки бозор холӣ намонад. холӣ монд вакуума дигарро истифода мекунад, яъне воридот зиёд мешавад. баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ аз истифодаи самараноки захираҳои замину об вобастагӣ дорад. қариб 60 фоизи заминҳои корами обӣ тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ шуда, аз фаъолият бозмондани онҳо хеле ташвишовар мебошад. замина об дайраҳоро истифода барем. мо ҳамагӣ обе ки дар дохили кишвар ташаккул меёбад, ҳамагӣ 5 фоизшо истифода мебарем. истифода барем, замин дорем, кӯшиш кунед ҳар сол 10 гектар 5 гектар, агар имконият бошад то 40-50 гектар замин ҳамвор карда бароретон ба ҳар роҳу восита аз об самаранок истифода барем. аз поёни об кишварҳо миллионҳо тонна аз оби моҳи шумо маҳсулот истеҳсол карда содирот карда истоданд, мардумашонро таъмин карда истоданд. ман тилошӯиро иҷозат додам ки гиред, мехоҳед според, намехоҳед кори худтон, лекин гирен, аз ҳамин дайраҳо гирен, миллионҳо сол бурда истодааст. ин аз қобилияти ташкилотчигии раисҳои шаҳру ноҳияҳо вобастагӣ дорад. чӣ гуна мардумро қатъи кор мекунем ва сафарбар мекунем. ин ҳам ҷойи корӣ. ҳоло дар кишвар 56 пойгоҳи обкашӣ аз ҷумла дар вилоятҳои Қатлон 18, Суғд 16 ва шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 22 пойгоҳ фаъолият надоранд ки дар натиҷа беш аз 12 000 гектар замини кишоварӣ беоб мондааст. 12 000 гектар замин, 12 000 ҷойи корӣ. як нафарӣ ба як гектар ҳисоб кунем. агар ин вазифаи шумо то 35 солагӣ пурра куҷо мекунӣ, сармоя мемоӣ холизода, бинетон чорбаёи обкашӣ пурра ба кор шурӯъ кун. чунин вазъият аз роҳбарияти агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, вазорати кишоварзӣ, дигар вазорати идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ андешидани чораҳои фавриро тақозо менамояд. сохторҳои зикршуда вазифадор карда мешаванд ки аз натиҷаи корҳои анҷомдодашуда дар ҷанбаси сол ба ҳукумати мамлакат ҳисоботи мушаххас манзур намоянд. аз ҷониби дигар дар ноҳияҳои Дарвоз, Лахш, Ишкошим, Рошқалъа, Ҷайҳун, Қубодиён, Дивашиш ва Шаҳристон амалисозии нақшаи барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда барои солҳои 2022-27 таъмин нагардидааст. бинобар ин агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки барои саривақт амалӣ намудани барномаҳои соҳавӣ ва пешгирии ҳолатҳои шӯршавӣ, эрозия, зиёд шудани заминҳои партов, аз гардиши кишоварзӣ берун мондани онҳо, инчунин аз худ кардани заминҳои нав ва бо усули обёрии қатрагӣ зиёд намудани масоҳати заминҳои кишт тадбирҳои иловагӣ андеша. фаромӯш набояд кард ки замин манбаи истеҳсоли маҳсулот, фаровонӣ, арзон шудани нархи маводи ғизоӣ, инчунин ҷойи кор барои мардум мебошад.
ҳарчанки ба ҳолати 12 май дар кишвар дар майдони 415 000 гектар ё 94% дурнамо киштӣ баҳорӣ анҷом дода шудааст, вале иҷрои дурнамои кишти картошка ҳамагӣ 73% ва сабзавот 91%-ро ташкил медиҳад. аз ҷумла кишти картошка дар вилояти Хатлон, ноҳияҳои Ховалинг 25%, Муъминобод 40%, Шамсини Шоҳин 42%, Балҷувон 66% ва шаҳри Туз 90% дурнаморо ташкил додааст. кишти картошка дар вилояти Суғд дар шаҳри ноҳияҳои Панҷакен 47% ва Истаравшан 82% нақшаи дурнаморо дар бар мегирад. чунин ҳолат дар аксари шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ба назар мерасад. иҷрои дурнамои кишти картошка дар шаҳру ноҳияҳои Файзобод 41%, Варзо 50%, Ҳисор 63%, Турсузода ва шаҳри Нав 74%, Рӯдаки 78% ва Ваҳдат 91%-ро ташкил додааст. инчунин тибқи маълумоти фаврӣ дар масоҳати 181 000 гектар кишти пахта гузаронида шудааст, ки 97% дурнамои пешбинигардида мебошад. дар ин давра қафомонии кишти пахта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла Зафаробод, Мастчоқ, Конибодон, Ҷабори Расулов ва дар шаҳри Ваҳдат ба назар мерасад, ки такроршавии камбудиҳои соли сипарӣ гардида дар самти таъмини дурнамои кишт ва истеҳсоли пахта аз эҳтимол дур нест. ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳо дар ин ҷода иҷрои супоришҳои аз ҷониби роҳбари давлат дода шуда доир ба рушди соҳаи пахтакорӣ ва коркарди минбаъдаи пахта то маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баландӣ илова шуда аз ҷониби роҳбарони вазорати идораҳо ва раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бояд қатъӣ таъмин карда шаванд. ҳамзамон бо ин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо якҷо бо хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷиҳати иҷрои дурнамои кишти зироатҳо, хусусан пахта, картошка ва ғалладонагиҳо лӯбиёгиҳо, кишти такрорӣ ва баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо чораҳои зарурӣ андешиданд, рушди мунтазами истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва афзоиши содироти маҳсулотро таъмин намояд. вазорати кишоварзӣ роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати пурра ба анҷом расонидани кишти баҳории зироатҳо, иҷрои нақшаи кишти такрорӣ ва гирифтани дусияи ҳосил тадбирҳои муассир андешанд. масъалаи таъмин намудани хоҷагиро бо тухмии аълосифати картошкаю сабзавот ва дигар намуди зироатҳо, инчунин нуриҳои маъданӣ зери назорати қатъӣ қарор диҳад. ҳамчунин зарур аст, ки барои саривақт ва бетараф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладона чораҷӯӣ карда, кишти такрорӣ бештар аз ҳисоби картошка, шолӣ, макадон ва лӯбиёгиҳо васеъ баро монда шавад. на мисли ҳама сол бештар 50% заминҳо хӯроки чорво кишиш кардем гуфтан ҳичи бало нест, ахбороти бар дурӯғ аст. замона дида кору рафтор кардан накун. соли 2024 дар майдони наздик ба 180 000 гектар 31% заминҳои обӣ кишти такрории зироатҳо гузаронида шудааст. ман номар намекунам кадом намуди зироатҳо, ина шумо медонед хубтар ҷанбази солда иштиро доштед. вазорати кишоварзӣ, кумитаи давлатӣ, идораи замин ва геодезӣ, агентии омор ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифа доранд, ки ба ҳисобгирии дурусти нишондиҳандаҳои соҳа ва эътиборнокии маълумоти омориро таъмин намоянд. пайдоиш ва паҳншавии ҳашароти зараррасон яке аз мушкилоти солҳои охир дар соҳаи кишоварзии мамлакат мебошад. соли ҷорӣ ин ҳолат бештар дар заминҳои чарогоҳҳои ноҳияи Данғара, Восӣ ва Вахш ба қайд гирифта шудааст. чораҳое ки аз ҷониби сохторҳои дахтдори вазорати кишоварзӣ барои пешгирии пайдоиш ва паҳншавии ҳашарот андешида мешаванд, кифоя ва самаронок нестанд. барои чӣ малах неста мешаванд? заминҳо хок шуда омада истодан барои чӣ? маблағ набошад гӯӣ маблағ нест.
техника набошад гӯё техника нест. барои он нест намешавад ки заҳрхимикат дар он ҷо истифода намегардад. оби холӣ мезананд, фреб мекунанд. кор кунед. айб аст барои мои шумо. ва талаб мекунем гӯшт нест. саршумори чорво кам шуд. куҷо барад чорводор? дида барояд аз ҳозир нест карданда кор аст. дар баробари замин истифодабарандагон ба масъалаи пешгирӣ кардани майдони ҳашароти зараррасон бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир мекунанд. вобаста ба ин вазорати кишоварзӣ, муассисаи давлатии муҳофизати расаниҳо ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо зарур аст ки барои тақвияти фаъолияти ситоҳатҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ инчунин ҷалби бештари хоҷагиҳои кишоварзӣ ва истифодабарандагони чарогоҳҳо дар самти мубориза бо ҳашароти зараррасон ҳамаҷониба чораҷӯӣ намояд. инчунин зарур аст ки дар ин самт ба созмони озиқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ҳамкории судманд ба роҳ монда шавад. баробари муассисаи давлатии муҳофизати расаниҳо аҳмадов дилшод дар ҳолати ба даст наомадани натиҷаҳои судманд фаъолият нисбат ба роҳбарони муассисаҳо хулосабарорӣ карда мешавад. ҳарчанд дар кишвар барои рушди соҳаи занбури асалпарварӣ шароити мусоид мавҷуд аст, вале истеҳсол ва содироти асал ҳоло ҳам ба имкониятҳои мавҷуда мутобиқ нест. дар соли 2024 4,8 ҳазор тонна асал истеҳсол гардида нисбат ба соли қаблӣ танҳо 4% зиёд шудааст, ки содироти он ҳамагӣ 2,3 тоннаро ташкил додааст. ба ҳолати 1 апрели соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 285 ҳазор оилаи занбури асал парвариш ёфта истодааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 24 ҳамагӣ 5,6% зиёд мебошад. бо дар назар доштани иқлим ва табиати мусоид имкони дар як сол то ба 600 ҳазор расонидани оилаи занбури асал ва истеҳсоли то 14 ҳазор тонна асал дар кишвар мавҷуд аст. бояд гуфт ки таҷрибаи баъзе занбурпарварони кишвар ибратомӯз аст. аз ҷумла як занбурпарвар дар шаҳри хуҷанд аст, ҳабибов очилбой, 1000 оила занбури асал дорад. то 30 тонн асал мегирад дар сол. хотиррасон месозам ки зимни сафари корӣ ба ноҳияи хованинги вилояти Хатлон 20 июни соли 23 вобаста ва зиёд намудани оилаи занбури асал ва содироти асал ба масъулини соҳа супоришҳои дахлдод дода шуда буд, ки иҷрои онҳо андешидани чораҳои иловагиро тақозо менамояд. ҳамин соҳа мо маблағҳо ҷудо мекунем, лекин натиҷаи дилхоҳ надорад. 4,8 ҳазор тонна асал истеҳсол карда гуфта отчет метем. ин дуруст нест. 1 кило асал дар бозор чанд? агар 4,8 қариб 5 ҳазор тонн аз шакарда асал дар бозори мо арзон мешавад. ба талабот ҷавобгӯ нест. на истеҳсол, на зиёд кардани оилаи занбури асал ва на содирот. вақташ ки дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат картошка намешавад. ғайри диваштиҷ, водии рашт, дигар ҷода намешавад. лекин имрӯз картошка шидестае ки барои истеъмол аллакай бозорда картошкаи нав баромад мешавад зиёди бар зиёд. ҳам ҷойи кор, ҳам саломатии мардум, ҳам маҳсулоти содиротӣ. ин ҳамин сода метавонед бо ҳамира як баробар дигар зиёд кунед. аз ҳар як оилаи занбур як оила гирифтан мумкин. як оила мешавад зиёд накун. 2 солда 3 солда нақша гир зиёд кун. таҷрибаи дигар давлатҳоро омӯхтан накун. айб аст аз берун ба мо асал ворид шуда истодааст. кадом нафаре ки ба занбури асалпарварӣ машғул аст умри бобаракат мебинад, умри дароз мебинад. ҳарчанд ки дар кишвар бо мақсади дастгирии соҳаи пилапарварӣ як қатор имтиёзҳои андозӣ
пешбинӣ шуданд, аммо истеҳсоли пила сол ба сол коҳиш ёфта. дар соли 2024 ҳамагӣ 362 тонаро ташкил додааст, ки 50% нишондиҳандаи соли 2014 баробар мебошад. дар баробари иҷрои нишондиҳандаҳои барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пила барои солҳои 2020-24 аз ҷониби вазорати идораҳои масъул ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳри ноҳиё таъмин нагардиданд. солҳои охир талаботи аҳолии мамлакат ба либосҳои миллӣ ва матоъҳои дар кишвар истеҳсолшаванда то рафт зиёд шуда истодааст ва ин раванд саноатчиёну кишоварзони мамлакатро водор мекунад, ки ба зиёд намудани истеҳсоли ашёи хом ва коркарди пурраи он дар дохили мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд. ҳамчунин дар бозори ҷаҳонӣ талабот ба матоъ ва рисмони абрӯшумии табиӣ, алахусус матоъи азнаки табиӣ истеҳсолшуда то рафт афзуда истодааст. дар ин замина рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли пила метавонад ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуда ба яке аз сарчашмаҳои хуби даромади оилавӣ табдил ёбад. дар тамоми дунё, тамоми кишварҳои пешрафта ягона соҳае ҳаст, ки мардумаша бо ҷои кор таъмин мекунад, ин соҳаи кишоварзӣ аст, аграрӣ. бинобар ин ба вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва кишоварзӣ супориш дода мешавад, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳиё, инчунин дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои соҳа механизми ҳавасмандгардонии истеҳсоли пила ва барои мондани тавлидоти молу маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди илғовашударо таҳия ва ҷорӣ намоянд. фаъолияти ғайриқаноатбахши хоҷагиҳои махсуси тухмипарварӣ, зотпарварӣ, ниҳолпарварӣ ва растанипарварӣ дигар масъалаи ташвишовар мебошад, ки ба соҳаҳои кишоварзӣ таъсири бевосита дорад. санҷишҳои прокурорӣ нишон медиҳанд, ки хоҷагиҳои мазкур дар асл ба парвариш ва истеҳсоли тухмӣ ё нигоҳубини чорвои зотӣ машғул нестанд. аз 128 хоҷагии тухмипарварӣ 14 хоҷагӣ тамоман фаъолият намекунад ва як қисми хоҷагиҳо фаъолияти ғайримақсаддор дорад. хоҷагиҳои зикршуда бо муассисаҳои илмӣ ва олимони соҳа ҳамкорӣ надоранд ва дорои қитъаҳои тухмипарварии ибтидоӣ ва парваришгоҳҳо нестанд. инчунин заминаи моддию техникии онҳо коста гардида, заминҳои дар ихтиёрдоштаашонро ба дигар истифодабарандагон ба иҷора доданд. ин дар ҳолест, ки дар кишвар таъминоти хоҷагиҳо бо тухмии репродуксионии картошка ҳамагӣ 57% ва чигит 73%-ро ташкил медиҳад ва гувоҳӣ дар сатҳи зарурии таъмин нагардидани иҷрои барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ мебошад. соли 2024 ба кишвар беш аз 51 000 тонна танҳо чигит ва картошкаи тухмӣ ба маблағи умумӣ 111 миллион сомонӣ ворид шудааст. баъзан хоҷагиҳо умуман вуҷуд надоранд. мувофиқи қонунҳои амалкунандаи имрӯза раисои шаҳри ноҳиё ягон ҳуқуқ надорад. бештари заминҳои беҳтарина гирифтагӣ ино худи хоҷагӣ нест. тухмипарвар заминҳоро ба касе хос аст. заминҳои беҳтарин вақти советида тақсим шудагӣ буд, ба иҷора, албатта ба пул додагӣ аст, ҳатто идораҳошонро фурӯхтагӣ аст. лекин он заминҳода роҳбарони шаҳри ноҳиё ягон ҳуқуқ надоранд. дар асоси қарори ҳукумат дастурамале ки ҳаст. кира пурсем? вазира пурсем, раиси ноҳияро пурсем, раиси вилоятро пурсем, кира? яъне қонунҳое ки солҳои 16 қабул шудааст, 10 сол 15 сол пеш дар бораи
хоҷагиҳои деҳқонӣ вай додагием, ин камтар кори роҳбарони ҳокимиятҳои маҳаллиро фалаш мекунад. мо аз нав бозбинӣ карда меоем. ино аз анами истифода мебаранд. ягон каса ҳисобот намедиҳад. ҳаминора кадомеш ки имконияти зироатпарварӣ замини зиёд додан дар кор нест ки ӯҳда кардан наметавонанд. замина пажӯҳишгоҳда барои он метавонанд ё хоҷагиҳои зотпарварӣ ё хоҷагиҳои гайда ба ҳамон дараҷае ки нишон метиҳанд ва реализатсия мекунанд. бинед чандта мешавад, чандта мемонад, дар куҷо мемонад. хоҷагиҳои деҳқоние ки дар асл баъзаи моддии техникӣ дорад, деҳқонони асил ҳастанд. замино нигоҳ карда расанипарварӣ бошад, бо онҳо шартномаи ҳуқуқӣ дуруст кардан дар кор барои тухмипарварӣ. албатта дар инҷа имтиёз вай додан дар кору, лекин аз он ҳуқуқи вай қатъӣ истеҳсолаша пурра гирифта тақсимот кардан дар кор, яъне барои истеъмол не барои тухмипарварӣ 100%. олимо кор карда мондакор ҳамон бодаҳои бо дар назар доштем афзоиши аҳолӣ боғҳои кӯҳнаро коркар кунетон бо роҳи интенсивӣ, як бора не, оҳиста оҳиста бо роҳи интенсивӣ. ҳамин сол мешнонӣ, ҳамин сол ҳосил намедорад. мо 5 сол нигоҳш мекунем. нашботӣ дар водии рашт мешавад ку 7 сол 6 сол нигоҳ мекунем, ва ҳосил намедорад. дар заминҳои бобогии қадимаи мои шумо гектара нигоҳ замина чӣ хел истреф корӣ мекунем 450 дона сев як гектарда. илова бар ин аз 80 хоҷагии зотпарварӣ 19 хоҷагӣ ба парвариши чорвои зотӣ машғул нест ва хоҷагиҳои мазкур талаботи аҳолӣ ва хоҷагиҳои кишоварзии кишварро бо чораҳои хушдод барои такрор истеҳсол кунӣ пурра қонеъ карда наметавонад. таври азсанҷишҳо бармеояд дар фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарварӣ, зотпарварӣ ва ниҳолпарварӣ камбудиҳои ҷиддӣ аз ҷумла тақсимоти ғайриқонунии заминҳо барои сохтмони хонаҳои истиқоматӣ, фурӯши биноҳо ва иншооти хоҷагиҳо, фурӯши чорвои зотӣ, азхудкунии маблағҳо ва пешниҳоди ҳисоботи бар дурӯғ ба назар мерасад. ба вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ супориш дода мешавад ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо камбудиҳои дар ин самт ҷой доштаро пурра бартараф карда иҷрои нақшаву барномаҳои пешбинишударо таъмин созад. зарур аст ки фаъолияти дурусту самараноки хоҷагиҳои тухмипарварӣ, зотпарварӣ, ниҳолпарварӣ ва растанипарвариро ҳатман таъмин карда вобастагии хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат аз тухмӣ, ниҳол, чорво ва паррандаи хушзоди воридотӣ коҳиш дода шавад. сохтору мақомоти зикршуда вазифадор карда мешавад ки аз натиҷаи иҷрои супоришҳои мазкур ба ҳукумати мамлакат гузориш пешниҳод намоянд. дар моҳи апрели соли 25 аз кишвар 46 000 тонна меваи сабзавот ба маблағи 163 миллион сомонӣ содирот карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи ҳаҷм 15% афзоиш ёфт. дар баробар ин содироти пиёз 2,6 000 тонна ё 36% кам гардидааст. дар ҷамъоварии пиёзда саросима шудан дар кори ман дидам пухта расад, саросима нашаванд, пиёза хок кунанд монанд, имрӯз нара пага меравад. дар вақти ҷамъоварӣ мардумам фаҳмонданд дар кор пиёз ҳозир айни кораш аст, кор карда истоад вазн мегирад, вазгири сифаташ назм мешавад. ҳар як меваву сабзавот вақт соат дақиқаи худша дорад, агар тон нарасад вай лаззат пайдо намекунад. бори дигар таъкид менамоям ки вилояти Хатон иқтидори бузурги содироти меваи сабзавот бахусус меваи сабзавоти барвақтиро дорад, аммо истифодаи пурраи ин имкониятҳо ҳанӯз баро монда нашудааст. зарур аст ки корҳо оид ба бунёди ду маркази агрологистикӣ дар ноҳияҳои Данғара ва Ҷалолиддини Балхӣ ба нақша гирифта шуда барои васеъ намудани иқтидори содиротӣ бояд тақвият дода шавад. ҳамчунин
агентии содирот, хадамоти гумрук, корхонаи воҳиди давлатӣ роҳи оҳани Тоҷикистон, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки ташкили содироти мева ва сабзавоти барвақтиро баромонда бо таъсис додани ситоҳати корӣ фаъолиятро дар ин самт ҷоноб намоянд. ҳозирини муҳтарам, ҳукумати мамлакат дар шароити кунунӣ ба сиёсати иҷтимоӣ афзалият дода ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташуда дар ин самт тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳаҷми маблағзорӣ аз бюҷети давлатӣ ба ноҳияи маориф сол ба сол афзуда аз 260 миллион сомонии соли 2005 то 2,9 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд. яъне дар 20 соли охир маблағзории соҳа 42 баробар зиёд гардидааст. илова бар ин, дар даврони соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи маориф 29 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 3,8 миллиард сомонӣ татбиқ шудааст. ҳоло дар кишвар боз 11 лоиҳаи дигар ба маблағи 4,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. бо вуҷуди он ки дар доираи тадбирҳои амалӣ гардида вазъи муассисаҳои таълимии кишвар мунтазам беҳтар шуда истодааст, як қатор масъалаҳо аз ҷумла сатҳи паст қарор доштани фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ ва дар сатҳи зарурӣ ҷалб нагардидани соҳибкорону сармоягузорон барои бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ ҷой дорад. ҳолати мазкур қобилияти сусти ташкилотшугии роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро нишон дид. бинобар ин дар паёми роҳбари давлат ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар супориш дода шуда буд, ки дар давоми 5 соли оянда дар ҳар як маҳаллаи зиёда аз 100 оила дошта ҳатман як муассисаи томактабӣ бунёд намоянд. тибқи нақша соли 2025 бояд 168 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода то муҳлати муқаррар шуда бунёди боз зиёда аз 800 чунин иншоот барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ таъмин карда шуд. инчунин тибқи супориши дар паёми роҳбари давлат гузошта шуда дар 5 соли оянда дар кишвар бояд беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумӣ сохта ба истифода дода шуд. тибқи нақша соли ҷорӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бояд 32 муассисаи томактабӣ, вилоятҳои Суғд 40, Хатлон 59 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 37 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шавад. ҳоло дар кишвар сохтмони ҳамагӣ 78 чунин муассиса идома дорад, ки ба нишондиҳандаи пешбинишудаи соли ҷорӣ мутобиқ нест. ҳамзамон бо ин дар кишвар масъалаҳои дар ҳолати садамавӣ қарор доштани бинои 254 муассисаи таълимӣ ба таъмир талаб будани бинои 351 муассиса дар 3 баҳс фаъолият намудани 43 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва нарасидани кадрҳои омӯзгорӣ ҳанӯз ҳалталаб боқӣ мондааст. ҳоло дар вилояти Қатон бинои 66 муассисаи таҳсилоти умумӣ, вилояти Суғд 55, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 70 ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 63 муассисаи таълимӣ дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. чунин ҳолат бояд боиси ташвиши ҷиддии роҳбарияти вазорати маориф ва ин ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бошад. мавҷудияти чунин мушкилот дар ҳолест, ки мо 2 маротиба ба хотири таҷдиди сазовори ҷашни 30 ва 35 солагии истиқлоли давлатӣ нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда дастур дода будем, ки навбати аввал бунёду таъмир ва барқарорсозии иншооти соҳаи иҷтимоӣ пеш аз ҳама соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир карда шуд. дар кишвар норасоии шумораи омӯзгорон 3848 нафарро ташкил медиҳад, ки метавонад пурра аз ҳисоби хатмкунандагони равияи омӯзгории муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ дар соли 2025 ҳалли худро ёбад. соли 2025 дар назар аст ки беш аз 13 000 нафар донишҷӯён равияи омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро хатм мекунанд. аз ин рӯ роҳбарони вазорати маориф ва илм ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар иҷрои супоришҳоеро ки аз паёми роҳбари давлат бармеоянд саривақт ва бо сифати баланд таъмин намоянд. инчунин роҳбарони вилоятҳо шаҳру ноҳияҳо ва вазорати маориф ва илмро зарур аст ки ҷиҳати ислоҳи саривақтии камбудиҳои мавҷуда инчунин барои бунёд намудани муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чораҳои мушаххас дошт. бо мақсади таъмини рушди ҳамаҷонибаи соҳаи маорифи кишвар як консепсия, 3 стратегия ва 8 барнома қабул гардида мавриди иҷро қарор дорад. таҳлил нишон медиҳад ки вазъи иҷрои барномаҳои қабул гардида дар сатҳи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба талабот ҷавобгунист. аз ҷумла вазъи иҷрои барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаззази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 нишон медиҳад ки аз маҷмӯи озмоишгоҳҳо ва кабинетҳои фаннӣ харидоришуда ҳамагӣ 45.5% айёният ва таҷҳизот дастрасии муассисаҳои таълимӣ гардидааст ки дар муқоиса бо маблағҳои зиёди дар ин самт харҷ гардида нигаронкунанда мебошад. дар гузорише ки вазорати маориф ва илм ба дастгоҳи иҷроии президентӣ пешниҳод кардааст аз худкунии маблағи барнома 162% гуфта шудааст, аммо аз маҷмӯи озмоишгоҳҳо ва кабинетҳои фаннӣ харидоршуда ҳамагӣ 45.5% айёният ва таҷҳизот дастраси муассисаҳои таълимӣ гардидааст. вазъи иҷрои барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-27 низ ташвишовар мебошад. тибқи талаботи барномаи мазкур дар солҳои 22-24 бояд 124 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи хусусӣ сохта мешуд. аммо дар ин давра 68 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 56 муассисаи таҳсилоти умумии хусусӣ сохта шудааст ки 46% иҷрои барномаи мазкурро ташкил медиҳад. иҷрои барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 21-25 низ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ташвишовар буда, иҷрои ҳадафҳое ки бояд аз ҷониби онҳо амалӣ мегардид ҳамагӣ 37%-ро ташкил медиҳад. бинобар ин вазорати маориф ва илм вазифадор карда мешавад ки дар ҳамкорӣ бо вазорати молия ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ камбудиҳоро дар самти амалисозии барномаҳои соҳавӣ дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин бартараф карда ҷиҳати маблағзории саривақтӣ ва таъмин намудани иҷрои нақшаи чорабиниҳои барномаҳо чораҷӯӣ намояд. ҳозирини гиромӣ, дар соҳаи тандурустӣ гарчанде ки сол то сол маблағзории соҳа афзуда истодааст, аммо масъалаҳои ҳалталаб то ҳол ҷой доранд. дар миқёси кишвар 103 муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ таъмирталаб буда, аз он 35 муассиса ба вилояти Хатлон, 27 ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 26 ба вилояти Суғд ва 15 муассиса ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. чунин ҳолат андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро тақозо менамояд. ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки дар хусуси ба талаботи муосир ҷавобгӯ будани муассисаҳои тиббӣ, таъмини онҳо бо таҷҳизоти замонавӣ ва таъмиру тармими иншооти тандурустӣ тамоми чораҳои заруриро амалӣ карда камбудиҳои соҳаро то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бартараф намояд.
واحدهای کاری خالی طبیبان در اول سال 2025 1752 جای را تشکیل می‌دهد که تشویش آور می‌باشد. شماره بیشتری واحدهای خالی طبیبان با ولایت ختلان 598 جای، قریب 600 جای، ولایت سوخت 445 و شهر نایای تابع جمهوری 342 جای راست می‌آید. سال جاری در نظر است که مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را 2900 نفر با اختصاص طبیب ختم می‌نمایند و از این حساب مسئله نارسایی طبیبان را در شهر نایای کشور پورا حل کردن ممکن است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایاها از جمله ولایت ختلان را ضرور است که جریان تطبیق سنت‌های برنامه‌ای ساحه را تأمین نموده برای باز هم بهتر کردن خدمت رسانی طبی به اهالی و برطرف نمودن نارسایی طبیبان در مؤسسه‌های تندرستی و دیگر کمبودی‌های جای داشته فوراً شاره‌جویی نماید. حاضرین گرامی، به حالت یکم می سال 2025 در دایره نقشه چهاربینی با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در مملکت از 29,000 انشاءات به نقشه گرفته شده بیش از 20,200 انشاءات بنیاد گردیده است که 70% نقشه را تشکیل می‌دهد. با در نظر داشت آنکه تا جشن کمی زیادتر از 1 سال وقت مانده است، در بعضی شهر نایای کشور اجرای نقشه چهاربینی قانع کننده نیست. از جمله اجرای نقشه در ولایت ختلان شهر نایای کلاب و یاوان همگی 50%، شمس‌الدین شاهین 54، جیهون 55، پنج 57، بلجوان 60، نارک 61 و شهریتوز 63% و ولایت مختار کوهستان بدخشان نایای مرغاب 59%، درواز 64، ونج 66، اشکاشیم 67 و راشقاله 69% تأمین شده است. اجرای نقشه در ولایت سوق شهر نایای کوهستان مچا 51%، استقلال 61، گلستان و شهرستان 66%، پنجکین 67% و در نایای تابع جمهوری حصار 49%، ورزاب 50%، لخش 52%، راغون و وحدت 54%، سنگوار 55%، رودکی 57%، شهرینو 62% و ترسوزاده 63% را تشکیل می‌دهد. چنین حالت اجرای نقشه چهاربینی‌ها قانع کننده نبوده، از رهبران ولایت‌ها، شهر نایا و نمایندگان ساختارهای مرکزی و شهر نایا وابسته شده مسئولیت بلند و تقویت جدی کارها را طلب می‌نماید. همزمان با این با قناعتمندی می‌توان گفت که در یک قطار شهر نایای کشور در سمت عملی سازی کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی پیشروی‌های نظررس دیده می‌شود. از جمله در ناحیه دنغره اجرای نقشه با در نظر داشتی 460 انشاءات علاوگی تأمین گردیده، در دایره آن 27 مکتب، 3 کودکستان، 2 بیمارخانه، 4 مرکز سلامتی، 7 بنگاه طبی، 3 تولدخانه، 18 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با تأسیس بیش از 1,500 جایهای نویکاری، 29 مرکز خدمت رسانی، 3 باغ فرهنگ فراغت و 11 پل ساخته به استفاده داده شده، 77 کیلومتر راه‌ها منفرش و 133 کیلومتر سنگفرش کرده شدند. حالا باز 60 انشاءات دیگر بنیاد گردیده ایستاده است که سال جاری به استفاده داده می شود. مبلغ تا امروز برای آبادی ها صرف شده 2.3 میلیارد سومانی را تشکیل کرده است که 628 میلیارد سومانی آن برای بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و
дигар иншооти иҷтимоӣ хароҷот гардидааст. ман чӣ гуфтанӣ як дангара не ман ноҳияи ашра будам дар дигар шаҳру ноҳияҳо рафтам он ҷое ки роҳбаро қобилияти ташкилотчигӣ доранд карданд карда истоданд. ман дидам ноҳияи ашра як диҳа ҷамоати диҳа аст дар он ҷо семинар гузарондем мисли аврупо аст ҳеҷ фарқ надорад ва ҷойҳои корие ки карданд дар ҷойи холӣ дар заминҳои партов дар заминҳои шур хобида ки 10 солҳо партофтагӣ буданд моҳипарварӣ ташкил карданд аз мева қанд истеҳсол кардан барои касалиҳои қанд аз ҳама намудҳои меваҳое ки тагашта мерезад вайрон шуда дигар хубаша ҷудо карда содирот инаша коркар карда қанд истеҳсол карда ва ҳаминам қанда ба содирот тамоми ду тарафи роҳҳои ноҳияи аш хуч аст суб сурх ҳавлинода назди ҳавлигиёда сурх то 800 тонн 1,5 то 1400 тонн хуч содирот мекунанд 1 килограмм хуч аз мардум 25 то 30 сомон мехаранд хока ин қадар дар бозор намефурӯшанд соҳибкоро мехаранд аз мардум хуча ҳамин тамоми тоҷикистонда мешавад мешонем як камтар об метӣ сабза тамом на ҳашарот мезанад ва на дору мезанӣ дигар на об мемонӣ фақат ҷамъоварӣ мекунӣ дигар ки даҳҳо километр роҳҳо карданд корхонаҳои ресандагӣ дузандагӣ пойафзолбарорӣ ва дигар карданд бо соҳибкорои ватанӣ онҳое ки дар дигар кишварҳо кор мекунанд даъват карданд маблағдорӣ кардан ва тақсимот кардан дар як ҷойгӣ кардан ин иншоота давлат сохтааст донишгоҳи давлатии тиббӣ дар вилояти хатлон ин аз бюҷети давлат лекин дигар иншоотое ки ман гуфтам ҳамаш аз ҳисоби соҳибкоро ва аз ҳисоби худи мардуми саховатпеша мардуми ҳамун маҳалҳо ҷамоати диҳоти пушинг ва корес ҳар деҳа таваллудхона дорад алоҳида маркази саломатӣ бунгоҳи тиббӣ мактаб боғчаҳошонро сохта истоданд роҳҳоро асфалтпӯш аз дигар ҷо об овардан барои мардум корхонаҳои хурди истеҳсолӣ набуд як деҳа ном дорад қули суфуён 40 километр аз ҳамин инами ҷое ки мо ҳастем то ҳамун деҳа аст ва ифтихори ҷашни 30-солагӣ бо мардум ҳамун ҷо соҳибкоро дигаро тоҷиро дар ҳамон ҷо таваллудхона сохтан барои 12 кат маркази саломатӣ надоштанд роҳ набуд роҳ карданд роҳи асфалт карданд 6 моҳ дар ҳамон ҷо таваллуд мекард чӣ кор буд мезист вафот мекарди касе намедонист марказ омада наметавонистанд касалхона ҳозир табиб дар ҳамон 40 километр мактаб бунгоҳи тиббӣ мағоза ҳаммом дар аксарияти вай шоҳибкоро ва дигар мардум ҳатто раҳмат ба падарашон ба соҳибкорон ва одамони саховатпеша ки омӯзгорони кавҳансол ки ҳеҷ кас надоштанд дар мактабҳо барои онҳоро хона сохтанд хонаи даршона таъмиру тармим карданд кӯчаҳошона дигар сафиру деворшона вай карданд ҳамин аст давлатдорӣ обод кардан ҳамин аст аз оила сар мешавад бисёр корҳое ҳаст ки бо мардум мушкилиҳоро бартараф карда мешавад яъне мо бо мардум наздик буда намонда кор вазифаи мо ба халқ хизмат кардан аст хизматчони давлатӣ на баръакс ҳамин ман ҳамин ҷо омаданам таъкид кардан ба он таҳдиду хатарҳое ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳаст мардумро огоҳ кардан ки мо омода бошем аввалан ки тарс ҳарос бояд набошад чӣ гуна COVID-19 ра гузаронем иношам паси сар мешавад фақат ҳама шароита дорем имконията дорем об дорем замин дорем
عقل داریم، دهقانان اصیل داریم، متخصصان کار میکنند. مردم را در تنهایی نگذاریم، تشبثکار باشیم، کوشش کنیم به ساحه علم و معارف کمک رسانیم که ملت ما بیسواد نماند، محتاج به دیگران میشیم. نداریم اختراعکار نیست، مهندس نیست، معمار نیست. کی تربیه میکند؟ پیش از همه پدر و مادر. افسوس که نه همه پدر و مادر درست صدقاً به تعلیم و تربیه فرزند مشغول میشن. اگر مشغول میشدن جنگ شهروندی سر نمیزد. اینا تاریخ نمیبخشد. تاریخ گواه است. من اینا میگویم نمیگویم. جنگ شهروندی تاجستان از مسجد ها سر شده. بینید این دنیا را پیشروی علم و تکنیک را بینید. 99% مردم تاجیکستان مسلمان است. این معنای آن را ندارد که ما علم نآموزیم. این معنای آن را ندارد که ما فنهای دقیق را از خود نکنیم. ما اختراعکار نباشیم. ما کار نکنیم. ما زحمت نکشیم. دولتمان را بنیاد نکنیم. این معنای آن را ندارد. برعکس خاطر نشان می‌سازم که مبلغ‌های ذکر شده پورا از حساب صاحبکاران و اهالی ناحیه میباشد. موافق معلومات سال جاری 80 نفر ساکنان ناحیه دنگره برای ادای مراسم حج نامنویس شدند. از این شماره 40 نفر آنها از رفتن به حج دست کشیده مبلغ‌های به این مقصد پسنداز کرده خود را به کارهای خیر آبادانی و ناحیه صرف کردند که چنین اقدام آنها بی‌شبهه قابل تحسین و دستگیری میباشد. مؤسسه تا مکتبی بسازین، نبیراتون را بدانید چقدر کاری ثواب است. پدر و باباهای ما شما عصرهای عصر که امکانیت داشت که به خانه خدا زیارت برود، چی اونا مسلمان نبودند؟ وقت شود شرایط مهیا کنیم میشود. تربیت فرزندان را درست مشغول شویم. با صفت خوراکشان، با سر لباسشان، با شرایط زندگیشان اهمیت اولین درجه دیم. خانه و کاشانه و در خود را بهتر کنیم. شریعتاً اهمیت طلب. تنها در جماعت‌های دیهات پشتین و کارز با سهم اهالی و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه 5 مکتب برای 4800 خواننده، کودکستان، مؤسسه‌های تندرستی و 7 کارخانه استحصالی ساخته شده است. طرف ناحیه تیمور ملک و بلجان رفتن یک دیه است، غرغره نام دارد. من در اینجا راهبر خواجگی بودم. حاضر من میرم دیه را نگاه میکنم نمیشناسم. کارخانه صنعتی، رساندگی، بافندگی، نساجی، کارخانه کارکرد میوه، سبزوات، جای کاری. صدها نفر از ناحیه تیمورعلی دیگر با اونجا کار میاد. کارخانه کارکرد شغال میگفتن نیست. در دنگره نه قم است نه سنگ است، از دوشنبه می آوردن. از ناحیه همدانی می آوردن برای کارهای ساختمانی. قم هم شغال هم یکی در همینجا بود است. آینه هاشون فرزنداشون کار کرده ایستاده است در در خانهشون. با یگان جا با مهاجرت نمی روند. کاسبی است، دوزندگی است، کارهای دیگری هست که در خانه ایستاده مبلغ کار میکنه، زندگیشون را پیش میبرن. این تجربه را نمایندگان حکومت در دیگر شهر ناحیه خودتون ببینید. رویم محله ها را کار کنید. تا 35 سالگی را خانه هر یک عائله را با خودشان مسئولیت کنین، تعمیر و ترمیم کنند، درست کنند. جای خواب خودشونه، حولی و در خودشونه، جای خوراکپزیشونه، جای خواب فرزنداشونه. میشود تاجیکستان آباد. وابسته به این به مراقبت و اقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر ناحیه‌های کشور و وزارت اداره‌ای که مسئول اجرای کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور میباشند سپارش داده میشود که تجربه جماعت‌های دیهات پشتین و کارز را آموزند
و برای اجرای سریع و با صفت نقشه‌های پیشبینی گردیده استفاده نمایند. اسدالحکومت شو رئیس ناحیه دنغره یک جماعت دیهاتی پوشین که کارز نه حدود ناحیه در هفته دیگرش هم کار کردند. در این روند بر رعایت معیارهای قبول شده ساختمان و صنعت بلند معماری اعتبار اولین درجه دهند. محترم رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها، آبادی‌هایی که دیروز در ناحیه دنغره و دیهه‌های آن دیدید تجربه خوبی و کارهای سازندگی آبادانی سفربر نمودن صاحبکاران و اهالی میباشد. در رابطه با عملی سازی کارهای نیک و سازنده مردم شریف کشور از جمله صاحبکاران و ساکنان ناحیه دنغره و سهمگزاری در آبادی و پیشرفت مملکت بار دیگر به همه صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و کل ساکنان تاجیکستان برای دستگیری تشبس‌های حکومت مملکت سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. در شهر دوشنبه 10 مؤسسه‌های تعلیمی با دستگیری صاحبکاران بنیاد شدند. حالا یک لایحه رفته ایستاده است، ما 2.5 ساختیم در شهر دوشنبه. لایحه 5000 خواننده در شهر دوشنبه لایحه‌اش آماده شده ایستاده است. یک صاحبکار وطنی از 1 ینوار سال آینده ساختمانش شروع میکند. حساب درآمدهای خودشون یا که در ناحیه‌های وادی رشت میکنن کرده ایستادن. 10 کیلومتر راهها مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد کرده ایستادن. ما در ناحیه رشت در زمان همین 3 سال 50 مکتب را از خانه‌ها برآوردیم. در خانه مردم مکتب، در واگن مکتب. و سواد میشود؟ نکردیم، نرفتیم. در ناحیه مرغاب وقتی ما سفر اولین داشتم اون مردم اشک می‌ریزند. ما همین قدر باید ما یکان راهبر دولت ندیدیم، حتی یک مدیر شعبه، یک کاتب ابکام ندیدن، یک راهبر ندیدن، غیر راهبر همون ناحیه تمام. ما فریب کردیم، خودمون فریب میکنیم. بعدی سر ما شما فرزندان ما است، نبیره‌هامون است، ابیره‌هامون است. اونا بعد میگن چیکار کردن بابای ما، پدرای ما؟ کاری کنیم که یک نامی نیکتان ماند. مایلش همون خانه و درت اساس کن، با فرزندات ماند میراث، یک نهال میوه دهنده بشن. همدیاران عزیز، چنانه که شما مشاهده میکنید عملی سازی این نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت بر رشد و ترقیات همه شهر و ناحیه‌های کشور از جمله ولایت ختلان مساعدت کرده در آینده نزدیک آنها باز هم آباد و زیبا و سطح و صفت زندگی ساکنان بهتر می‌گردد. مرکزی همه درگیری‌های بدبختی‌های سال 90 ولایت ختلان وادی وخش بود. شهر باختر، کشانیان، همه چی. علنگه از همین جا جنگ شود. از همه زیادتر ضرر دیدن، از همه بیشتر اذیت کشیدن، از همه بیشتر تلف شدن، از همه بیشتر یتیم ماندن کودکان. نیست عائله‌ای که در شهر کلاب یک فرزندش، خویش اقرباش یکتاش تلف نشده باشه. نیست. وادی وخش هم از آن جمله. دنغره سال 92 ناحیه دنغره 80,000 اهالی داشت، لیکن 180,000 گریزه را جا کرد. گریزه که از ولایت 180,000 خانه نبود که 20 کس 10-15 کس نباشد. غیر مکتب، غیر مسجدها، غیر یک آنجا خالی نبود. دیگه قبول کردن مردم. یک پارچه نانی داشتن تقسیم میکردن. یک زمان اتجاه آرامشی
اونایی که در خواجگی من بودن هر کدومی همونده من با یک قبچه اردی گندمی آساب کار میکرد شب و روز از گرده کج میکردن میره کودکامون چی میکنه ولنگار خانه با یک قبچه ارد شام کردم میپول نگفتیم تنه نکردیم ملامت نکردیم نپرسیدیم که ملتت چی است مذهبت چی است نپرسیدیم نمیخواه مردمی میهمان نواز میهمان دوست است کدام خانه در بروی میمونه هم قدوش میدارن سیاه ها میگردن سیاه ها به پول هم خود میخورن پولشون هم نمیگیرن سازی روبروی شهر لایه ها توجه که وطندار بیناموس نشایی روبر شدی پدر میشایی ای نو تولد تا 100 سالشه جاوشه میگو بکه که ایزی پاد ماند ساز و دوستت میدارد آبرو میگیری من باور کرده تعیین میکنم سزاوار عزت احترام در جامعه گشتن از من وابستگی ندارد از هر کدام شما از قابلیت تشکیلاتچگی آداب کار و رفتار و کردارتان وابستگی از خودتان وابستگی دارد من هیچ کس نداشتم غیر پدر و مادری دیخانم برادرم میخری زد که کار کردم در کجایی بودم کار کردم وظیفه من اجرا میکردم بهانه نمیکردم سرم در سنگ میزدم اجرا میکردم زندگی هم بخیر میان میرود تیز میرود میگذرد میرود شکرانه کنین 100 تا جای کاری کن 100 آیله صاحبی زندگی خوب میشه خاطر نشان مینمایم که استفاده ثمرناک ذخیره و امکانات‌های موجوده و تامین نمودن پیشرفت و استواری اقتصادی و اجتماعی شهر نایاب پیش از همه با زحمت صادقانه و عزم و تلاش سازنده اینچنین حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی هر یک فردی با ننگ ناموس وابسته میباشد در این روند همه ما وظیفه داریم که مردم را برای تامین ولایت قانون و رعایت حتمی آن راهنمایی کنیم علاوه بر این هر یک ما با در نظر داشت وضع ناآرام جهان امروزه همیشه هوشیار و زیرک و برای حمایت منفعت‌های ملت و دولتمان آماده باشیم سنت‌های نیک ملی و خصوصا صرفه سرشته‌کاری را رعایت نموده فرزندان ما را در روی وطن دوستی افتخار ملی و خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمایید همیشه در خاطر داشته باشیم که برای تامین کردن آینده آباد دولت و ملت ما باید کادرهای جاوگوی با طلبات زمان معاصر اختراعکار و نوآوران مهندسان و دیگر کادرهای شاخه‌های تکنیکی و تکنولوژی را تربیت کرده با کمال رسانیم ما باید برای آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان تاجیکستان امروز نسبت به دیروز و فردا نسبت به امروز بیشتر زحمت کشیم و در خاطر داشته باشیم که سرزمین اجدادی ما تنها در صورت سفربر ساختن تمام امکانیت و نیروی هر یک فرد جامعه آباد و پیشرفته و دولتمان نیرومند و قوی می‌گردد وابسته به این بار دیگر برابران ولایت‌ها شهر نایه‌ها و نمایندگان ساختارهای مرکزی در محل‌ها تاکید می‌نمایم که تمام مردم را تا جشن 35 سالگی با تازه و آزادگی و آباد کردن هر یک خانه و کاشانه کوچه و خیابان و میدان و گلگشت تا دوردستترین دیهات کشور سفربر نمایند اطمینان دارم که مردم وطن دوست با ننگ ناموس و متین اراده کشور از جمله ساکنان ولایت ختلان میباید نیست با حس بلندی خویشتن‌شناسی در حس دستاوردهای تاریخی خلقمان
حمایه منفعت‌های دولت و ملت کهن بنیادمان هوشیار و آماده خواهند بود و با زحمت صادقانه و صافدلانه خود وطن محبوبمان را باز هم آباد و پیشرفته خواهد گردانید. همچنین پدر و مادران، استادان و آموزگاران، اهل ضیا و فعالان باید به تربیت نورسان و جوانان یعنی نسل آینده ساز دقت اولی درجه دهند. نسل آینده ساز ما بسپاریم اونا، ما نترسیم، ما بخیلی نکنیم، برعکس تربیت کنیم، دستگیری کنیم، راه را نشان دهیم، همه طرفه شرایط مهیا کنیم. فکر فرزندان مردم که دولت نکنیم، شکرانه کنیم که دولت داریم، برابری ابرقدرت ها یک آواز داریم. کی میشناخت تاجیکه؟ من اشاره به داملا امام خطیبا میکنم، مانعی نکنیم با پیشرفت علم و تکنولوژی با ساحه علم و معارف، مانعی نکنیم. برعکس چقدر دولت ما پیشرفته باشد، چقدر جوانان ما با سواد باشد، چقدر استعداد اختراعکارا، مهندسان، معمارا، دیگر دانشمندان، عالما داشته باشیم، همون قدر ثواب شما میرسد. شرایط باید کنی که کودک سرخیز دست روشه باغچه رود، عقلش پیش میره، مکتب در رفت، مکتب در که آماده میشه. بینن مقایسه کنی اختار همه طرفه پرسین، روی مکتب، آموزگارا را دستگیری کنین. جماعت دیات پرشینده حاضر مکتب با ساخته ایستادن، یک خانه برای 40 حجره ساخته ایستادن صاحبکارا. برای چی؟ برای آموزگارایی که از دیگر جا بیارن، کنکورس خطی انتخاب کنن بیارن، برای که بچه ها را تربیت کنن بی سواد نمانند. وقتی که بچه ها با سواد شدن، تاجیکا را در دنیا معرفی میکنن، نان شمیه هم میخورن. در تاجیکستان در کجایی که باشد دو زبان دارد، کسب و هنری وی داشته باشد، میآورد تمام ملت با سواد شده رشته کن. ما وظیفت داریم که با آنها برای آموختن علم و دانش و کسب و هنر شرایط مهیا سازیم. ماهیت و اهمیت استقلال و آزادی، صلح و آرامی و وحدت ملی را فهمانیم تا فرزندان ما فریبته افکار تعصب آمیز و تندرو دینی نگردیده، همچون نسلی با سواد و صاحب معرفت و آگاه و دانشمند به کمال رسیده در آینده به وطن، دولت و ملت خود صادقانه خدمت کنند. امام اعظم کرد. ببینید کدام شرایط، کدام زمان، کدام عصر ده نام مرتبه ملت تاجیک در جهان اسلام بلند کرد. تا 60% بیشتر امت مسلمان در همین مذهب است، تاجیک است. من کنفرانس گذراندم، یگان عرب، یگان امت دیگر میگوید که پرزیدنت تاجیکستان خطا میگه. نه، میگه همین است. مولانا هم تاجیک است. درباره رودکی و ابوعلی ابن سینا و دیگر ما شما سیناهای نو، مولاناهای نو، رودکیهای نو تربیت کنیم. در انتها به کل مردم وطن دوست کشور، ساکنان مهمان نواز و سربلند ولایت ختلان و ناحیه دنغره، خانه آباد، سلامتی و خوشبختی و برای کار میخواهم. در سمینار مشورت جمهوریوی کشاورزان، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان
Сулаймон Зиёзода, вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зарифбек Давлатзода, вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир, раиси вилояти Хатнон Давлаталӣ Саид, раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ва раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод оид ба иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар Маҷлиси васеъи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот доданд.